nema nikakvog povoda za slavlje na godišnjicu nasilnog uguravanja u NATO savez, osim slavlja male klike ljudi koji su se direktno okoristili o ulazak u NATO. Đukanović je, zahvaljujući dugom putu koji je prešao od Srbina i koalicionog partnera Slobodana Miloševića, pa do današnjeg antisrbina koji je uveo Crnu Goru u NATO savez, zapravo cementirao sebi još jedan mandat. NATO je sada zapravo štit ne Crne Gore i ovdašnjeg naroda, kako NATO propagandisti vole da kažu, već štit interesa koje mala klika ljudi za račun inostranih centara sprovodi na teritoriji ove zemlje. Ekonomsko i duhovno porobljavanje dva su osnovna temelja te anticivilizacijske politike. Stoga želim jednim skromnim činom da NATO savezu i njihovim marionetama u Crnoj Gori čestitam godišnjicu njihove ljubavi.